Specijalistička stomatološka ordinacija Dr. Lolin jedina u Srbiji stomatološke intervencije radi bez nože i bušilice, koristeći dva najsavremenija stomatološka lasera. Obrazovanje, praktično iskustvo i edukaciju stekli su u najrazvijanijem delu Evrope, a to je uslovilo da tim Dr. Lolin danas promoviše modernu stomatologiju kod nas, u Novom Sadu. Novo u ordinaciji je savremen aparat koji se koristi u oblasti stomatološke protetike. U pitanju je jedna CNC mašina, odnosno laički rečeno kompjuterizovani strug pomoću koga mi možemo da izrežemo keramičku krunicu. Mi ga svakodnevno koristimo u našoj ordinaciji i vrlo rado ga preporučujemo našim pacijentima iz nekoliko razloga. Kao prvo, nema uzimanja klasičnih otisaka, odnosno ne uzimamo otiske sa standardom kašikom i otisnim materijalima koje nekoliko puta unosimo u usta pacijenta, pa nam oni pacijenti prijave da im je neprijatno, izaziva refleks, već umesto toga koristimo odgovarajuću 3D kameru, odnosno mali skener, pomoću koga skeniramo zube u gornjoj i donjoj vilici i dobijamo 3D radni model u softveru. Kao što zubotehničar ima svoj gipsani model na kome modelira taj zub, tako mi imamo 3D radni model u softveru gde pravimo dizajn, oblikujemo zub prema susednim zubima i prema zubima suprotne vilice. Druga stvar je da dobijemo krunice od čiste keramike. Znači, nema velika je transparencija, tako da je i dobar estetski rezultat. I treća stvar koju bih hteo da istaknem, to je vreme, odnosno brzina. Sve se to odvija veoma brzo, praktično krunicu možemo završiti za par sati. Ili, zavisi šta radimo, mi možemo i veći broj restauracija završiti za jedan dan. Javio nam se pacijent u ordinaciju koji nije bio zadovoljan sa izgledom svog osmeha. Kada smo ga primili i uradili klinički pregled, ustanovili smo da se na prednjem zubu nalazi jedna velika kompozitna plomba koja je promenila boju, na kojoj se nalaze pukotine. Sada želimo da uskladimo i boju ovog prednjeg zuba sa ostalim zubima, isto tako i oblik, da uskladimo i veličinu i da dobijemo na kraju jedan dobar estetski rezultat sa krunicom od čiste keramike. Evo, to je to. Znači, ima i veliku belu plombu koja stoji pozadi, čak postoji male pukotine, tako da ćemo to lepo da ispreparišemo i da ga nadogradimo. Sada smo završili dizajn našeg zuba koji ćemo staviti pacijentu u usta. Znači, mi smo uskladili taj zub sa susednim zubima i isto tako i sa donjim zubima, tako da smo ga odmah prilagodili, kontakt tačke, kako grize, kako žvaće, da bude što precizniji. I praktično je ovaj projekat spreman za završnu fazu, a to je da se podaci prebace u CAD/CAM mašinu, CNC mašinu i možemo da počnemo rezanje. Odredili smo boju kod pacijenta, tako da prema toj boji ćemo uzeti odgovarajuće blokove i sad ćemo da ubacimo blok u mašinu. Ubacili smo keramički blok, fiksirali ga dobro u svoje ležište. Ovo su noževi, dijamantski boreri noževi sa kojima će on izrezati zub. I sada možemo da zatvorimo komoru, upalimo mašinu. I sada ćemo da je aktiviramo. Evo, tačno izbacio 10 minuta mu treba da izreže ovaj zub iz ovog modela.
to nisu u pitanju privremene krunice, već definitivne krunice koje mi završavamo, stavljamo pacijentu u usta i pacijent izlazi iz ordinacije i može da ih koristi kao prirodan zub. Pored toga, on može da radi i druge vrste protetskih nadoknada. Možemo na njemu da režemo vinire ili takozvane ljuspice, pomoću kojih možemo promeniti oblik, veličinu i boju zuba, što je danas vrlo popularno kod pacijenata koji nisu zadovoljni sa estetskim efektom svog osmeha, tako da možemo kompletno da im promenimo osmeh i da napravimo takozvani hollywoodski osmeh.